Caca Juni salamipun saking badan sesarangan Caca masih salamipun saking pondok ulu monggo monggo Manidi kasih campur. Ayo tandai situ ayo. Mana? Permintaan Cok Juni aduh talang. Cok Juni kano telu wes Ju, tak apa-apa Ju. Yo. Beli kira. Nunggu. Beli kira. Mak karangase. Beli keran lek mak karangasem. Tanjung Perak kepala gue peker bila tak narentem gak suge tak kok tiga tak nesero gue mana lek mak tade boleh aduh talak cak maniti matur ngatina bula pamurasit mak rasa eman marjusit nyare pole ngak tika tak kera pade nyare pole kak sionolina tak kera pade nyare pole le takok tak pada aduh talang Cok Juni galambina putih tolang mon sekonek kita lena duda Ramacok masir dun senyaria mon cincina kabule ngajak maelang mode keneng kak supral mole na mode keneng lek yuyut putra mole na ye mon kening lek mon lek anang boleh deh mah ngabu panda jak menyak mana selan jeng mak terketeran mon selanjeng lek mak terketeran umi mon selambe masuk geng aduh cek kengain ya letak lanceng abah marjusit mak kapekeran letak lanceng ayo ban dupa pikiran aduh talang Cok masih
banjir nape ombak nape angin lamun angin terus katengan lamun angin lek terus katengah nape kecek kabule tiga do nape main lamun main made karo lamun main tiga made karo lamun main umidu made karo aduh talang bung selamat selamat wer rancak pada rancak pada rancak nanaka moce pandele rancana jekung ngebes rabes cuma rancak pancelin oh pancelin dikata anda kabule bule do tak panapa perak bule katiga ngampung ajeling adune serah asena ngampung ajeling jeling melolo aduh talang jaman ini tiga napa mae tompa tiga napelek set tompa nompak dukia tak kira beda pedala tiga napa kabule seepenta akak junihe sokoretar tadek gagalai cekne seradu cekne serah mimik terus sampai besok santanang biru ponjana ngalak naga hebat kalah naka ebedan nak kanaan lek sudek domak jauh di sana do beremah bula mak seentara do beremah bula mak seentara ye duda amaya seentara aduh talang rek negara jauh tak kira bula nyala rakara kira bule ngalak rakarang gembaran aduma ning kacu jete tak kira bula benti kasih apa cara kajebe buat pada mati duta kira pot pada mati aduh talang cok junihe pakai cara dalam tanah montak konek setak malia otak koning sekira kosa rasa bingung tak karuan kenyang najen tak akan coba
juduna sing aja sampe kasta mulai betika kon pada tresna lamo pada narema udah gelem dari juduna Sebanun atas penghormatan ki menika Cak Juniha Bades, Cak Masir Pondok Wuluh, Cak Mat Udi beserta kawan-kawan telah ditampil di pagelaran.